Yambo dira ore vutahe ndile xipinga xa mbekanyamushumo yavo ina va yi funesa mbekanyamushumo ya Maambiwa na ndi fichanduko ligege ati ndothe ndina alithemeli ndi madekwana na nne ndikho vatanganedza kha ino mbekanyamushumo panondoni dza khasho Johannesburg ndi xirina kha ino madekwana a ḓuvha ḽa namusi nga ri dzedze roṱhe manzi namusi ri sa tovela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ri tama u vha ḓivhadza mbudziso ya namusi ali i ri mini mbudziso mbudziso ya namusi iri hu khou tou bva u jabuliwa muvhuso ngei Gabon nga masole nahone a si kale ho jabuliwa muvhuso ngei Niger vhone vha vhona unga izwi zwi khou itisiwa nga mini manzi namusi vha tshi ḓo vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha sathari ḽashu ḽa Facebook na kha X kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 063 602 6553 amaphodisa a fihle ka e le gore ditsotsi tseo di thunya maphodisa a rena ka dithunya tse kgolo tse re bitsang tsona di-rifle maphodisa ile a e karabela mapholisa vho vhulaya vhane vha khou humbulelwa u vha genge ya vhahomboki vha masheleni ane a khou endedziwa During my examination, I handled the firearm, fired the test and etched the firearm. Then it was sealed in a bag and it was sent back to the admin section from where it was collected and back to the station. Mungo mudibi wa zwigidi we a ṱanziela tsengoni ya bulayo ḽa Senzo Mayiwa o vhudza khothe uri tshigidi tshine tsha vha phanḓa ha khothe ndi tshone tshe a tshi sengulusa miṅwaha ya malo yo fhelaho. We had a really good week here in Corsica. And obviously the main reason for us coming here is we're in the Mediterranean and we get used to the conditions and the humidity, which is similar to, I would say, probably to Durban. Ndugiselo dza thimu ya lushaka ya rugby ya fhano Afrika Tshipembe dzi Springboks dza u tsireledza tshiphuga tsha ḽifhasi so dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela. Arali rabelese fhungo ḽa u thoma mapholisa vha Limpopo vho thuntsha vha vhulaha vhathu vha fumimalo vhane vha khou humbulelwa u vha genge ya vhahomboki vha masheleni ane a khou endedziwa Louis Trichardt ngei vunḓuni ḽa Limpopo. Mukhomishinara wa mapholisa wa lushaka vho Fani Masimula na tshanḓa tshavho vho Tipelo Musikeli na muṅwe muhulwane wa dzi Hawks vho Godfrey Libea vho dalela hetshiwo ithi tsha itea hone hu pfala vhahomboki ava ho vha hu kale vha tshi khou dzudzanya u homboka masheleni ane vho vha vho dzudzanya wa endedza nga tshiendedzi tsha thuso thangi. They used mostly automatic rifles that they were using, and the house opposite has been damaged because they were shooting from the house across the street, so they damaged the house opposite, but at least we haven't heard of any casualty of civilians in the process. The casualties during this battle, 16 men have been shot dead with 2 females. At that house is a double-story house. Some are top, some are downstairs, some are outside. And from the police side, we have got one member that has been injured very seriously on the leg, has been transported for medical attention. Those are the total casualties. The safe house in Twando, there's no casualties. We have arrested 4 suspects and 4 vehicles has also been recovered, one of which those vehicle is an ambulance that was going to be used to transport the cash out of the province of Limpopo to Gauteng. As the National Commissioner shall have indicated, this major investigation started in January. We have got different types of investigations that we engage on. There is an investigation that we do as a project, and there are certain types of investigation that we conduct as major investigation. This is one of those major investigations that we conducted. The activities themselves involve the 3 provinces, Limpopo province, Mpumalanga, and Gauteng. And based on the information that we have been following, today resulted in this engagement with the perpetrators at this Makado scene.
ri tshi kha ḓivha kha fhungo ḽeḽi zwa zwino ri ṱanganedza ramafhungo wa SABC Michael Makungo ane a ḓo ri vhudza zwinzhi nga tshiwo itshi na uri nyimele o wana i hani. Ndi madekwana Michael, ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Kha musi tsho tou thoma nga u tou ṱanḓavhudza uri tshiimo etshi zwavhuḓivhuḓi ho tou itea mini? Ndi madekwana na kha vhaṱaleli vhoṱhe. Ndi zwa vhukuma ro tshifa tshiwo ra swika haningei zwo itea fhethu na Tifila hune ndi hanefha kha dzikobelo strikati. Ndi zwithu zwine khou pfhi ho vha na u thuntshana vhukati ha vhathu vha na khou humbulela upfhi ndi mavemu ane vho homboka goloi dza endedza tshelede na mapholisa. Ndi muthunshano une u khou pfhi wo thoma hanefha nga hafu bva kha awara ya u thoma uya haningei kha awara ya vhuraru nga mathabama. Lune ndi nga tou amba zwo dzhia tshifhinga tshi linganaho minete ya 40 kana 90 minutes unono muthunshano we wa sia vhathu vha 18 vha tshi khou lovha. Khavho ndi vhafumakadzi vhavhili na vhanna vha 18 vha vha hone kha musi mukomishinari wa mapholisa wo Fani Masemula vho ḓisumbedza zwa uri ndi kale vha tshi khou sala havha vhathu murahu kana vha tshi khou vha londa kha maḓuvha mararu o fhelaho vha tshi khou vhona zwoṱhe zwine vha khou ita vha tshi khou vha dalela na hanefho nḓuni vha tshi vhonala vha tshi khou dzhena na zwihali hune ho vha hu khou u ya nga havho vha khou ri upfhi ho vha hu khou pulaniwa upfhi hu dzhiwe masheleni kha iṅwe ya dzi depo kana kha huṅwe fhethu hune ha vheiwa masheleni hanefha vunḓu ḽa Limpopo uri masheleni ayo a fhedza a tshi khou dzhiwa a tshi ya kha maṅwe mavundu ndi nnḓa. Khamusi Michael, ni tou ri ṱalutshedza uri tshiimo ni tshi swika ngei no wana tsho tou itisa hani? Ndi tshi swika ngei ho vha ho ḓala vhukuma nga tou amba zwo ri na vhadzulatsini vha vho ḓa nga vhunzhi ho ḓedza na vhathu vha kule ngori ndi tshiwo tshine a tshi ngo tou ḓowelea. Ndi nga zwi amba uri tshiwo tsha raliho na nṋe ubva tshe nda shuma sa ramafhungo kha musi miṅwaha ya 17 nda sa tou ṱangana na tshiwo tshine a pfhi ho thuntshiwa vhathu vha 18 nga khathihi kha musi fhano vunḓu ḽa Limpopo. Na zwino hu tshe ho ḓala nga maanḓa fhedzi zwa zwino kha musi u nga tou zwi amba zwo ri na hanevha vha pondwa vha 18 vhane vho thuntshiwa vha lovha nga tshino tshifhinga a vha thu bvisiwa hanefho nḓuni vha khou ḓivha hone. A zwi vha khagula uri vha nga bva nga tshifhinga ḓe fhedzi zwi nga ḓi dzhia awara na uya kha ṱhanu kha musi vha fhedza vha tshi khou bvisiwa. Kha musi ḓi nga ḓivhusa uri avha vhathu vha ḓivhea na avha 18 uri vha ḓivhea na hayi ngonde uri u ya nga tshipholisa vha vhaṅwe vha khou ḓivha zwiṱuku fhedzi riṋe sa vho ramafhungo ri kone kha musi u ḓivha muthihi ane zwa zwino ri nga so amba uri ndi ene nyine u tshi ḓivha madzina na tshifani na vhawe tshi vha ḓivha ndi mudzulapo ane a bva hanefha vunḓu ḽa Limpopo ane a bva hanefha vhuponi ha Los Richard. Fhedzi ri ḓo ḓuvha ḽa matshelo ri fhedza uri na amba na vha muṱa wonoyo ri ḓo bvisela vhathu khagala uri ndi nnyi nahone u ita zwifhio afha vhutshiloni. Zwino no vhuya na kona u amba na vhadzulapo nahone arali no kona u amba navho nyambedzano yo tshimbila hani? Hu na nyofho khulu nga maanḓa kha musi amba na ramafhungo nga vhadzulapo ri ḓo ḓi lingedza fhedzi a vha khou ṱoḓa u amba fhedzi hezwo u tshi khou amba navho sa muthu zwawe hu si na uri u khou amba uri u nga vhaisa muyani vha khou amba vhuḓipfhi ho fhambanaho nga maanḓa a vhane vha bva kha musi kha ngiseli kha musi kha ḽa Zimbabwe vhunga muṅwe wa vhathu vhane o thuntshiwa lovha hanefha ndi mudzulapo ḽa Zimbabwe nahone ane a khou pfhi ndi ene muṋe wa heneyo nnḓu. Vha khou sumbedza uri u ya nga vhone ho ṱhaseliwa vhathu vha si na mulandu ngauri arali mapholisa hu zwone ho vha na muthunshano mapholisa vha tshi tou thuntsha luthihi luvhili havhaḽa vhathu vha vho tea vho imisa zwanḓa u sumbedza uri ri tou fariwa vha khou ḓivhusa uri ndi ngani vhathu vha 18 vha tou thuntshiwa vhoṱhe vha lovha hu si na muthihi kha musi tshipfi o huvhala. Vha khou sumbedza uri ndi zwithu zwi sa pfesesei hu khou tea vha kha musi na dziṅwe dziṱhoḓisiso hanefha kha ḽeḽi fhungo. Kha musi ni tshi nga tou ri ṱalutshedza uri hu pfhi tshelede eyi i ngafhi? A vha ngo dzhia tshelede zwezwo zwa itea upfhi vha tshi dzulela u vha na muṱangano ho vha hu na pulane ya uri ḓuvha ḽa ṋamusi kana matshelo vha nga fhedza vha tshi khou bva vha tshi dzhia tshelede kha iṅwe dzi depo ine ya ngo amba upfhi i ngafhi. Zwa zwino hu vha khou ḓi tou vha na muṱangano kana na pulane dze dza dzi tshi khou itiwa tshelede yo vha i songo dzhia a i thu dzhiiwa yo vha i sa thu dzhiiwa. Zwino hu na vhathu vho shavhaho na hanefho he tshiwo tsha itea hone? A huna na muthihi na muthihi o bvaho vhathu vhoṱhe vha vha hanefho vho thuntshiwa vha lovha fhedzi kha tshifhinga tsha muthunshano
ufuna polisa muthi ane othuntshiwa a huvhala lune o ḓi tou huvhala lune a lu tou vha lwo kalulaho unga u tshi pfa o tou thuntshiwa kha mulenzhe. Michael Makungo, ri khou livhuwa nga maanḓa u vha na ini kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa ni tshi khou ri ṱalutshedza zwavhuḓi zwe zwa itea. Zwa zwino kha ri livhe kha tshanduko ligege u pfa zwa uri o ri farela zwifhio. Ndo livhuwa Ali, mafhungo a tatisaho vhukuma fhedzi zwino ri bvele phanḓa. Muṅwe muḓivhi wa zwigidi we a ṱanziela tsengoni ya bulayo ḽa Senzomeyiwa o vhudza khothe uri tshigidi tshine tsha vha phanḓa ha khothe ndi tshone tshe a tshi sengulusa miṅwaha ya malo yo fhelaho. Vhuṱanzi uvhu ha muofisiri wa mapholisa vho Cornelius Rolefse vhu khou fhambana na zwe vhaimeleli vha mulayo vha hwelelwa avha vha amba zwone zwa uri tshigidi itshi tshi nga vha tsho sedzuluswa nga tshiṅwe fhethu hune ha vhewa hone zwigidi vhukati ha ṅwaha wa 2015 na 2020. Tshigidi itshi tshine hapfi ndi tshone tsho thuntshaho Meyiwa tsho wanala tshina muhwelelwa wa vhuraru ane a vha Mthobisi Mncube. Vhahwelelwa vhaṱanu vha khou sengiselwa bulayo ḽa Meyiwa ḽa ṅwaha wa 2014. During my examination, I handled the firearm, fired the test and etched the firearm. Then it was sealed in a bag and it was sent back to the admin section from where it was collected and back to the station. Manje ke ngenkathi kuyimina ohlolisisa lesi sibhamu okanye uwenza uphenyo phezulu lesi sibhamu ngenzileke lawo ma examination phezulu lesi sibhamu emva kwalokho ke ngase ngithatha lesi sibhamu ngisifaka kwi evidence bag ngasivalela ke okanye ngasila saya ke kwi admin section emva kwalokho ke sasuka kwi admin section sasiwa police station. I don't have that problem. That's your evidence before this court and I don't intend you to repeat it. My question is, this firearm was handled by more than one police officer, I'm telling you, was handled by more than one police officer after you have dealt with that firearm? Before I received it or after I received it? Both, before and after. My dear. Yes. Yebo kuyakhonakala ke ukuthi angokuba ngisithole lesi sibhamu ngizokwenza ivivinyo phezulu kwaso nasemva kokuthi mhlambe sisuke kimi ezandleni zami emva kokuthi ngenze ivivinyo lesi sibhamu ke sandlule ezandleni zamaphoyisa ahlukile. Yes, so that's the reason I'm asking, where is the proof that it was done, that mark, because it's a handwritten mark. That's where my problem is. And anyone could have written that. I don't know what kind of the pen or what equipment that we used to engrave the lab number, my lord. Shothi thina ke sisebenzisa i-engraver leso setshenziswa bizwa i-engraver ukuthi sikwazi ukufaka inombolo yasele phezulu lesi sibhamu. Okay. But we do not have proof that from you up to Colonel Mjali, who received the firearm back from the ballistic, Colonel Mangena, Colonel Gininda, we do not have proof, evidence that this is the person who wrote that number. Ri tshi khou bvela phanḓa mushumo wa ḽihoro ḽa ANC wa u sengulusa phulufhedziso dze vha dzi ita kha vhakhethi nga ṅwaha wa 2019 zwi ḓo ṋea ḽihoro tshikhala tsha u vha sedza arali na ngoho vho dzi tevhedza. Izwi ndi u ya nga vhaofisiri vha ANC vhane vha ri muṱangano uyu u ḓo vha wo vuleyaho lune vha ḓo vha na nyambedzano na lushaka nga ha khaedu dze dza livhana na shango khathihi na zwe zwa swikeleliwa. Vha dovha vha sumbedzisa uri vha ḓo fara nyambedzano na vhora akademi khathihi na zwiimiswa zwa vhadzulapo musi vha tshi ḓo vha vha tshi khou lugisela mafulo a u kunga vhakhethi ṅwakani. Vha ḽihoro iḽi vha ri vho swikelela phesenthe dza 70 kha phulufhedziso dza 102 dze vha dzi ita nga ṅwaha wa 2019. Why should South Africans give ANC a second chance? South Africans have long given ANC a second chance. This will be the third chance or so, whatever that it is. We are the incumbent. We must account for the work that we have done. We must account about the difficulties that we face, but at the same time, the way forward about what we are doing to address the basic challenges that face our people. It took
the people of Rivali. I mean, it is not correct in Tebu. Remember the people of Tabong Velcom started long time ago. It's because the people of Free State are far away from the cameras. Government descended there, dealt with the matter of the Zamazamas. As we speak now, many people died who are Lesotho nationals in the Free State. Yeah, in Kagiso, I went there. I was Minister of Police. Not now. I dismissed about 3 police officers there. People burned down police stations. I addressed a mass of people, and we intervened by doing away even with the illegal prostitution houses and all of the things that were happening there, and including the Zamazamas. Rabatanganeza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fano kha DTT ri a bvela phanḓa hu khou ḓo itwa tsedzuluso kha muhumbulelwa ane a khou ṱumanywa na mulandu wa u fhisa tshifhaṱo tsha Phalamennde Vho Zandile Mafe u ṱola arali vho lugela u ya tsengoni. Vho Mafe a vho ngo vha hone tshifhingani tsha u thetsheleswa ha mulandu wavho khothe khulwane ya Western Cape ngei ḓoroboni ya Cape Town. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 2 na ḽa 3 ḽa ṅwedzi wa Lara u itela tsedzuluso. Vho Mafe vha khou hanedza mivhigo mivhili ya professional ine ya khou amba uri muhumbulo wavho a u koni u tevhelela zwine zwa khou itea ngomu khothe. Vho Zandile Christmas Mafe vha khou welelwa mulandu wa u fhisa buthano ḽa vhusimamulayo mahoḽa nga ṅwedzi wa Phando sa tshipiḓa tsha u thetsheleswa ha mulandu hu tshi khou rengelwa tsengo nga khothe khulwane. Vhaimeleli vha muhwelelwa na vhatshutshisi vha muvhuso vho tendelana kha ḓuvha ḽine a ḓo dovha hafhu ya bvela phanḓa. Vho Mafe vho fhedza maḓuvha a furaru vhe kha tshiimiswa tsho khetheaho tsha muvhuso vunḓuni ḽa Eastern Cape zwi tevhela ndaela ya khothe ya uri vha ṱoliwe muhumbulo. Nga murahu ha zwenezwo ndi he vhaimeleli vha Vho Mafe vha ita khumbelo ya uri vha ṱoliwe nga tshiimiswa tsho ḓiimisaho nga tshoṱhe. The findings of the panel from Fort England is that Mr. Mafe could not appreciate the wrongfulness of his alleged conduct at the time of the offense, and will not be able, more likely that he will not be able to follow the proceedings in court, squarely so with the second expert. Vho Mafe vha khou hanedzana na mawanwa oṱhe zwo ralo hu khou ḓo takutshedza ṱhoḓisiso. Mr. Mafe is disputing the findings of the panel from Fort England and is disputing the findings of the recently appointed expert. Now, automatically, when it is so, what follows, the court will wait for his evidence to be led in court, not for purposes of determining his guilt, but for purposes of assessing in terms of Section 77, inquiring whether he will be able to proceed and understand the proceedings or not. Vha vhutshisi ha muvhuso vha ri a vha khou ḓo thudzela thungo na muvhigo wo ṋetshedzwaho nga khothe khulwane. What might happen, he might end up being a state patient, he might end up at one of the institutions, but the court will have to determine that at the end of the process. Arali Vho Mafe vho lugela u ima vhasenga, vhatshutshisi navho vha ri vho dzula vho lugela. The state is ready for trial. I think we've been ready for some time now. We've got enough evidence to bring him before court, and we believe that he's got a case to answer to. Vho Godla vho sumbedzisa uri Vho Mafe vha khou ḓo ima bogisini nga tshifhinga tsha ṱhoḓisiso. Ri tshi khou bvela phanḓa zwi khou dzhia miṅwaha ya 19 na musi u bva tshe muhaṱuli muhulwane wa shango Vho Raymond Zondo vha vha muhaṱuli wa khothe ya ndayotewa. Izwi zwi amba uri vho salelwa nga ṅwaha muthihi fhedzi uri vha ye u notha ṅwakani. Vho Zondo vha miṅwaha ya 49 vho tholiwa sa muhaṱuli muhulwane wa shango nga President Vho Cyril Ramaphosa u bva nga ḽa u thoma ḽa Lambamai mahoḽa zwi tshi tevhela u notha ha muhaṱuli muhulwane wa kale Vho Mogoeng.
muhaṱuli muhulwane vho Justice Zondo vho ḓo tholiwa u vha sa muhaṱuli muhulwane wa khothe ya ndayotewa nga president wa kale Jacob Zuma nga ṅwedzi wa Ṱhangule 2022 fhedzi u shuma havho lwa tshiofisi vho thoma u shuma nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi. Tshifhinga tshavho tsha miṅwaha ya 22 sa muhaṱuli muhulwane tshi ḓo khunyelela nga ṅwedzi wa Ṱhangule ṅwaha ḓaho. From his time on the Constitutional Court since the 1st of September 2012, Justice Zondo has written several important judgments, particularly in labor law. This includes the Solidarity Judgment, where he interpreted the Employment Equity Act to also cover regional demographics. Vatshimiswa sa Judges Matter na vhone vho bva mulomo kha zwa muhaṱuli vho Zondo vha shela mulenzhe kha u alusa na u khwaṱhisa tshimiswa sa Judicial Service Commission. He also served as the chairperson of the Judicial Conduct Committee, which deals with misconduct complaints against judges. He was able to introduce some important reforms in that process, which includes bringing in the heads of court to deal with some of the complaints so that they move faster through the system. Muhaṱuli vho Zondo vho shuma vhukuma kha u lavhelesa dzulo ḽa u thubiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa he vhunzhi ha mabindu a muvhuso a ṱhaselwa nga zwiito zwa vhuaḓa. Dzulo iḽi ḽe ḽa vha hone nga ṅwaha wa 2028 u swikela nga ṅwaha wa 2022 ḽo ḓurela muvhuso masheleni a paḓaho biḽioni wa dzi rannda. When one says the commission cost about R1 billion, one needs to remember it made sure that about 700 million rand was paid back. That's apart from whatever refunds may have been achieved by other entities. So in effect, it ended up costing us, less than 1 billion rand if you take that into account. Vho Benjamin vari mushumo wa u dzinginya ani a ḓo tevhela kha tshidulo tsha vho Zondo wa nga itiwa zwino zwi nga sia vho Zondo vha tshi shela mulenzhe. Justice Zondo might play a role in the appointment of the next Chief Justice. That's because he will be the chairperson of the Judicial Service Commission, which is a body made up of practicing lawyers and judges and members of parliament that is responsible for the appointment of judges. Nga nnḓa ha tshifhinga tshavho sa muhaṱuli kha khothe ya ndayotewa vho Zondo vho ḓivha muhaṱuli kha khothe dza fhasi u tou bva nga ṅwaha 1997 hune ha katelwa u tholiwavho sa muhaṱuli wa zwa vhashumi nga ṅwedzi wa Ḽara nga ṅwaha 1997. I just want to thank you for this opportunity. Thank you very much. I may say on a lighter note that whatever happens, this is the last time I appear before this commission as a candidate. Zwo ḓiralo vho Zondo vho ḓo dzudzwa tshiduloni tshi fhisaho kha ndingo dza u ṱoḓa u vha muhaṱuli muhulwane he vha fhedza vho phuletshedza. Kha fhungo ḽi pfisaho vhuṱungu miṱa ya vhafu vhe vha lovha tshiwoni tshi shushaho tsha u swa tshifhaṱo fhaḽa Marshalltown ḓoroboni ya Johannesburg mulovha vha khou bvela phanḓa na u swika motsharani wa muvhuso ngei Diepkloof u itela u ṱalusa vhafunwa vhavho. Zwitumbu zwa 12 kha zwa 74 zwe zwa wanala tshifhaṱoni itsho zwi a kona u ṱalulea ngeno zwiṅwe zwoṱhe zwoswa lune zwa tsha vhonala. Vho Ntombi Futhi Shange vho kona u fhedza vho ṱalusa zwitumbu zwiraru zwa vhana vha mukomana wavho vhane vha bva ngei Nkandla devhula ha vundu ḽa KwaZulu-Natal. Vho Shange vho thoma vha tshimbila na maongelo vha tshi khou ṱoḓana na vhana avho mulovha. Fortunately, it's different information regarding because of earlier on we were there in Diepkloof, so we got information from step 1. So they told us to come here. That's where we're gonna be able to be assisted in terms of body identification. So fortunately, we received another different information. So right now I'm confused because they told us that they give us a WhatsApp number. That WhatsApp number we should WhatsApp them around 12 o'clock, and then they will tell us the body. They will be able to leave to Diepkloof. Remember, from Diepkloof, now we will go back to Diepkloof again. We're actually waiting for forensics to update us into when the families can start doing identification and stuff. So once that is processed, then we will have an indication of more or less how many are Muslim, how many are non-Muslims, whatever the case may be. What is encouraging is the fact that thus far, our facilities are coping with the impact of the disaster. It's a very tragic situation where you find a situation where a disaster happens and the aftermath of which
is that there are more, almost 50-50 fatalities, and those who ended up being able to be treated in our facilities. Very high, I mean, it's a very high proportion. When you have a disaster and you're standing at just almost just under 50% fatality, that's a real disaster. Chanda cha minista wa muhasho wa zwa madaka Vhurea Khovhe na mupo wa Makhotso Sokyu vari vha ḓo shumisana na mimasipala u ṋetshedza miri. Vho Sokyu vari izwi zwi ḓo maanḓafhadza fulo ḽa u ṱavha miri ḽa 10 million trees line ḽa u ṱuṱuwedza u ṱavha miri na u londa mupo. Vho amba izwi tshifhingani tsha u rwela ṱari fulo ḽa u ṱavha miri kha uno ṅwedzi fhaḽa Seshego nnḓanyana ha Polokwane ngei vunḓuni ḽa Limpopo. We have a memorandum of agreement with the Department of Human Settlement. The department is working with the municipalities that for each and every new house or houses that are being handed over to the beneficiaries, then our department will assist in making sure that we plant trees. One house, one tree. The conservation and the protection of these nature resources that we have will save us in terms of the climate change and other things. And you know that timber, anything that you use in terms of the furniture manufacturing, it comes from the timber and the trees. So proliferation of planting these trees, it assists us in terms of air quality that we need to have. Rena le metlhare rena le mogore pidishanang ka ona metlhare rena re fa carbon dioxide yona e re fa oxygen and it thusa kudu le ka nako ya meboa ya metlhare o tshireletsa le yona mengwako ya re motlhare o botlhokwa for nna ka lebaka la gore e se fele bona le moriti ya ke nao ke ithabetse metlhare. Liṅwe fhungo Kelly tsengo ine ya vha tshipiḓa tsha iṅwe tsengo kha mulandu une wa kwama kutshimbidzelwe kwa masheleni a mbulungo ya Nelson Mandela ine ya khou hweswa vhaofisiri vha muvhuso wa vunḓuni ḽa Eastern Cape na vhaofisiri vha masipala wa Buffalo City wo fhiriselwa phanḓa u swikela kha ḽa 11 Khubvumedzi khothe khulwane ya Bisho musi hu tshi khou ḓovha hu tshi khou vhudziseswa mukapteni wa mapholisa Vho Botha. Musengulusi muhulwane wa mapholisa mukapteni Vho Adolf Jonker vho ṋetshedza vhuṱanzi ino vhege nga dzi rekhodo dza dzi cellphone dza masiatari ane a paḓa zwigidi zwa ṱahe. Vhoramilayo vha vhahwelelwa vho vhudza khothe uri dzi rekhodo idzi dzi a shandukisea fhedzi ṱhanzi ya muvhuso Vho Botha vho vhudza khothe uri dzi rekhodo idzo dzo wanala dzi songo shandukiswa u bva ha vha Vodacom. Vhahwelelwa vha katela MEC wa mutakalo Vho Sindiswa Gomba, mwambeli wa kale wa masipala wa Buffalo City Vho Luleka Simon Nzele na netrobo wa kale wa Buffalo City Vho Zukiswa Ngcitha. Liṅwe fhungo Kelly naho vhulwadze ha mafhafhu ha TB vhu hone vhulwadze vhune ha khou vhulaisa vhathu kha ḽino kha miṅwaha yo fhiraho muhasho wa mutakalo Eastern Cape u khou ita zwoṱhe zwine wa nga kona u lwa na vhulwadze uvhu. Muhasho wa mutakalo wa rwela ṱari mishonga miswa ine ya shumiswa lwa tshifhinga tshiṱuku. This really has fewer side effects, shorter regimen, more acceptable to our patients. And in cohorts that have used, in groups of patients that have used this regimen, 90% have been cured, 90%. So we're looking forward to improvement in terms of proportion of patients who are going to be cured from MDR TB treatment. This regimen means a lot to our patients because we've been having patients with drug-resistant TB for a very long time that have been struggling with very long regimens, very tedious processes, and we have not had as good outcomes that we would expect out of those very long regimens. We have come a long way to getting to this point where we are now able to offer patients a 6-month regimen.
with very few pills that they are going to take for just a duration of 6 months. This means that our patients are going to be more likely to adhere to their treatment and hopefully complete successfully their treatment. The regimen is quite robust, very few side effects that are expected, very few drug-to-drug interactions that we would expect. As a result, it's going to be a much easier regimen to manage. I'm feeling happy. I feel happy and I'm feeling like very, 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 very happy. And then other thing that I can say is that everyone is there. We have these symptoms of a TB. I advise one thing to them. They must go to the clinic and get help there. And then it's very, very good to know what you have inside your body, which disease you have inside your body. The TB, it can be healed. It can be healed, really. And then the longer that you're gonna take the extraction that the doctor gives you and go with those extractions, like do no smoking, don't do drugs, don't drink, eat your treatment all the time, open the windows, you see, you can be fine. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa kha ri bvele phanḓa. Vhafumakadzi vha vhuponi ha Lusikisiki vha khou itela muvhuso khuwelelo ya uri u khwaṱhise tshanḓa musi zwi tshi ḓa kha u lwa na zwiito zwa u tambudziwa u ya nga mbeu. Vho amba izwi tshifhingani tsha tshihumbudzi tsha vhafumakadzi vhavhili vhe vha thuntshiwa vhegeni mbili dzo fhelaho. Vho Nomnikelo Siqini na muḓuli wavho we a vha o ḓihwala a na miṅwedzi ya sumbe vho thuntshiwa vha vhulawa hayani havho. Amadoda bewesi kule nyanga igqithileyo ukubulala ifemeli nalapha esimotweni uqala. Last month, men were very ruthless in killing females. When you take a taxi, you don't feel safe. And there are females that are joining criminals in committing crimes. We live in fear, and here 2 females were gunned down, a mother and her niece. A niece that was 7 months pregnant. We are not happy. We do not trust even our own husbands because we do not know when is he going to turn against you. There's no town with high crime like Lusikisiki. Adutshulwe ene-7 months pregnant. Ndlela ababulawa ngayo abantu abangomama beLusikisiki ayisiphathi kakuhle. Inga urhulumente especially. We were very shocked, and the manner women are being killed in Lusikisiki is bad. We would like the police to intervene and make sure that crime is eradicated in this area. Gender-based violence here is rife and we need action. For instance, now we have not received any update about the case. We want government to deal with gender-based violence. And we're hoping we are very shocked. The family is traumatized. But this issue about incomplete investigation is the main problem, because police will just say the investigation is ongoing and they will never come back. But we hope my mother and my sister's death will be accounted for. We want justice and we want closure. Lengo fhungo leri vhaṅwe matshudeni vho sinywaho vha Central University of Technology vho thithisa vhuṱambo ha u ambara magaweni khampasini ya yunivesithi i ngei Bloemfontein. Matshudeni ava vho thivha fhethu ha u dzhena ngaho vha khou ṱoḓa u thivhela matshudeni ngavho vhane vha khou ambara magaweni. Ava matshudeni vha khou gwa uri vhuṱambo uvhu vhu fhiriselwe phanḓa u itela uri na vhone vha vhe na tshifhinga tsho linganaho tsha u swikisa maṅwalo avho ane a khou ṱoḓea. Matshudeni vhane vha fhira maḓana maṱanu vho siwa nnḓa kha u ambara magaweni u swikela musi vha tshi ṋetshedza maṅwalo ane a katela dziṱhanziela dza maṱiriki khathihi na dzibasa. Tshifhinga tshe tsha vha tsho tea tsho ḓisa dakalo tsho mbo sia zwililo. Matshudeni vha vho hanganea vhe vha tshi khou vhona unga lwendo lwavho lulapfu lwa ngudo dza yunivesithi vha khou tea u lupembelela vha ri vho nyamiswa nga vha yunivesithi. Vhunzhi ha vhathu vha ri vho ḓivha vha tshi khou lugisela ḓuvha iḽi lwa miṅwaha. Fhedzi vha ri vho sala vho valelwa nga nnḓa magumoni ya lwendo ulu. Mutshudeni Mutlhalepula Majake o thoma u vha mutshudeni wa yunivesithi iyi nga ṅwaha wa 2019 a tshi khou gudela buḓo ḽa u vha mudededzi. Majake ndi muṅwe wa matshudeni vha vho no renga magaweni a u pembelela u ṱhaphudza pfunzo. Now that they are graduates here, there are people who are graduating here inside. So those people there,
they have left behind with modules, but they have added on the list. Some of us who have completed our modules, all of our modules, we have completed them, but we are not appearing on the graduation list. So that's the main problem here at Central University of Technology. Matshudeni aya vha khou ṱoḓa mulayo u tshi dzhenelela, vha ri ndi pfanelo dzavho dza uri vha ambare magaweni a pfunzo vha tshi ḓikukumusa. It's very much painful, very much painful. We are very much saddened because even what makes it worse is when we see some of our classmates here, the people that we studied with, when they are granted the opportunity to go in, but we are not. It's very much painful. I was supposed to be here today. I am here today. I'm not disrupting anything. I'm a possible graduate. I am there on the list. They removed my name for unknown reasons. They say I didn't submit whatever that I was supposed to submit, but I have evidence that on the 21st of July, before August, before even the results were out, already I have submitted my documents. So I don't understand what are they on about. Kha tshitatamennde tsha yunivesithi ya Tshibvisa, mushumo wa u ambarwa magaweni a u ṱhaphudza pfunzo unga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Matshudeni vha ri a si zwone zwa uri a vha ngo isa dzikhophi dza basa dzavho na ṱhanziela dza mabebo nga tshifhinga. Vha vhulanguli ya yunivesithi a vha thu bva mulomo kha fhungo iḽi. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mulavhelesi wa mbilaelo dza muthelo wa ḽa Afrika Tshipembe Vho Yanga Mputa vho ita khuwelelo ya uri hu tea u vha na u linganya maanḓa na vhuḓifhinduleli kha u kuvhanganyiwa ha muthelo na vhadzulapo vhane vha badela muthelo. Vho Mputa vho amba izwi Yunivesithi ya Johannesburg tshifhingani tsha fulo ḽa tshiofisi ḽa u gudisa vhathu nga ha tshumelo dzavho musi zwi tshi ḓa kha u tandulula mbilaelo dza vhatheli. Vho Mputa vho ita khuwelelo kha vhatheli uri vha kwame ofisi yavho u itela u tsireledziwa. But also we've been saying as the office, you can't have your rights without your obligations. And your obligations as a taxpayer is to adhere to the tax provision and pay your tax which is due. South Africa, like other countries, does not have a dedicated Bill of Rights. So what we did as an office, we made a compendium. We did not draft this, we can't claim to have drafted this, but we collected. Because as a university, you cannot say we drafted Bill of Rights, that is wrong. So we collected all the Bill of Rights that are affecting taxpayers, and we published them in April 2022 on our website, so that the taxpayers can easily see which rights of his or hers are affected. So that is published on our website and is updated yearly, because each and every time the tax legislation is updated, we have to publish those Bill of Rights. And those Bill of Rights include others like rights of access to information, entitlement to receive quality and timely service from SARS. That is, if Mr. Franz Tomasek is not answering you in time, you are entitled to that. Right to a fair, unbiased and just tax system. Entitlement to paying no more than the current amount of tax due to SARS. But you must know that if you owe less than R1, SARS cannot collect that tax. So also, meaning that you are not paying what is due, because SARS cannot use all the resources to collect 99 cents from you. Vhafumakadzi vha khou shumisiwa u rangiswa phanḓa kha dzikhamphani dzine vha sa dzhie tsheo khadzo. Tshanḓa tsha Minista wa zwa Makwevho na Nḓowetshume Vho Nomalungelo Gina vho ṱuṱuwedza vhafumakadzi uri vha songo tenda u vha tshipiḓa tsha khamphani idzi. Vho isa phanḓa nga uri vhafumakadzi a si vhanzhi kha vhuimo ha vhulanguli na vhune kha dzikhamphani dza ḽa Afrika Tshipembe. What we want to see is that our women, they do sit in these boards and have a voice and make influence in making sure we change the conditions that we find ourselves in. When you look at this from a document point of view, it will reflect that these women, they've got a higher exercisable voting rights. But then when we begin to go and interrogate this transaction documentation, you'll find that most of their decisions are restricted.
So on paper, you appear to be having this level of decision making, but in a real sense and practice, you don't necessarily have it, because there are certain decisions that you cannot make. And why can't you not make them? It's because there is a lender who has advanced certain amounts of money. That lender will want to consent to certain aspects that normally the shareholders of a company will be making those decisions. Ba International Monetary Fund vari mimaraga ine ya kadibverera yo sumbedza u kondeliwa kha miṅwaha miraru yo fhiraho na kha khaedu dzine dza khadida. Bojita Gopinath vari khaedu dzine dza khadida dzikatela tshiimo tsha masheleni kha ḽifhasi, tshanduko kha zwa ikonomi na u engedzea ha mitengo. But contending with these new challenges requires going a step further, mobilizing domestic resources, enhancing resilience to fragmentation, and implementing a fiscally and socially sustainable climate strategy can help. The challenges may be daunting, but the opportunities are vast. Emerging markets have shown considerable resilience over these past few years, and their potential to accelerate growth and raise living standards remains promising. South Africa embodies this potential. With its abundant natural endowments and strong institutions, this country is poised for a great takeoff if reforms that resolutely and courageously tackle structural obstacles are implemented. As in other emerging markets, success in South Africa will require difficult reforms now that may not pay off until later, but it is an investment well worth making. Vadzangano la African Union va khou itela khuwelelo mmbi dza shango la Gabon uri vha dovhe vha vule mikano ya shango iḽi khathihi na u vhuisa muvhuso wa vhadzulapo. Vha AU vho iledza shango iḽi la Gabon kha zwiimiswa zwavho nga murahu ha musi mmbi dza shango iḽi dzo minela phuresidennde wa shango Vho Ali Bongo. Maswole vha shango la Gabon vha ri khetho dza vhuphuresidennde dza vhege yo fhelaho dzo vha dzi songo vhofholowa nahone dzi khou dzhia sia. Vho Bongo ndi vhone vhe vha vha vho fhenya khethoni idzi dzo vusaho mafhungo. Gabon ndi ḽiṅwe ḽa shango ḽine ḽa khou tou imiswa nga vhadzangano ḽa vhuthihi ha mashango a Afrika zwi tevhela u dzhavhula muvhuso nga maswole. Vha African Union vha ri iḽi shango a ḽi nga ḓo kona u shela mulenzhe kha zwiimiswa zwa dzhango iḽi u swikela u tshi humiselwa maanḓa murahu kha muvhuso wa demokirasi hu sathu vheiwa nyiledzo kha maswole vhenevho. It's a multitude of issues. The best way to deal with these military coups is in fact to invest more in preventing them prior, in investing in strong institutions, in ensuring that elections are safe, that people are able to express themselves, that human rights are respected. That's the best remedy, in a sense. Afterwards, there needs to be strong condemnation against these military coups, and I think we're seeing it from various institutions as well as from here. Zwiito zwa kujavula mivhuso nga maswole zosiya mashango ari vhukati na vhukovhela ha Afrika o ambarelwa nga khakhathi dza zwa polotiki. Shango la Niger ḽo hana ndele ya mbumbano ya mashango a vhukovhela ha Afrika ya zwa ikonomi kana ECOWAS ya humisela maanḓa murahu kha muvhuso wa demokirasi. Zwo ralo shango la Niger, Burkina Faso na Mali a nga vhumba vhuthihi a vharangaphanḓa vho dzhavhulaho mivhuso. Dear compatriots, U ṱanḓavhudza fhungo iḽi u bva Yunivesithi ya KwaZulu-Natal ṱanganedza muḓivhi wa polotiki ya dzitshakatshaka Dr. Vho Ndwakhulu Tshishonga. Vho Dr. khou vha ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vha vhona unga zwiito zwa u jabuliwa ha muvhuso nga maswole zwi vha zwi khou vhangwa nga mini? Ndi madekwana muhashi na vhathetshelesi. U jabuliwa ha mivhuso huna zwiitisi zwinzhi zwo fhambananaho. Tshiṅwe tsha zwiitisi ndi vharangaphanḓa vhane musi vha tshi vhusa a vha koni u avhela u rangaphanḓa vhathu nga nḓila ine vhathu vha kona u fushea. Zwiṅwe zwine zwa itisa uri mivhuso i jabuliwe zwi vha zwi zwa uri huna mahoro manzhi manzhi ane a vha a tshi khou ṱoḓa zwishumiswa kana dzi resources dzine dza vha hanefho kha shango. Ri a kona u zwi vhona uri kha mashango ane a vha fhasi ha muvhuso wa maswole
vha vha tshi khou amba nga mafhungo a shango ḽa Niger, vha tshi khou amba nga mafhungo nga maanḓa mashango ane a wela kha ECOWAS kana mashango ane a wela kha Afrika vhukovhela, vha wana uri hu na thambulo khulwane dzine vhathu vhadzulapo vha sa khou pfesesa ngadzo, vhushayi na uri zwishumiswa zwoṱhe u fana na zwithu zwo no tonga dzi resources, dzi oil na zwithu zwinzhi u wana uri zwi khou shumisiwa zwi tshi khou u shumiseswa nga maanḓa nga vhathu vhane vha tshi khou vhusa vhane vha vharangaphanḓa. Vho Dokotela, zwino ri tshi lavhelesa shango ḽa Niger ḽe ha dzhavhulwa muvhuso nga maswole, vha vhona u nga ri izwi zwi amba uri demokirasi kha dzhango ḽa Afrika i khou swika hune ya swika magumoni na, kana a i tsha tou vha na maanḓa, kana hoku kuvhusele kwa demokirasi a ku tshamba tshithu fhano kha dzhango ḽa Afrika? Khou livhuwa nga mbudziso heyi. Ndi zwone zwa uri musi muvhuso u tshi dzhavhuliwa nga maswole, kha ri pfesese uri mushumo wa maswole ndi u tsireledza vhadzulapo. Musi maswole vha tshi dzhavhula muvhuso, hu avha na u sa dzudzanyea ha demokirasi, ngauri demokirasi ri khou amba uri ndi muvhuso wa vhathu une vhathu vha ṋanga vharangaphanḓa, vha lavhelela uri havho vharangaphanḓa vha funa vha vhusa nga nḓila ine ya ita uri hu vhe na tshanduko, i nga vha tshanduko ya vhubindudzi kana ya zwa polotiki. Zwino ri a kona u vhona na zwo ri kha mashango hanoni ane a khou vhusiwa nga maswole, hu na zwiitisi zwinzhi sa zwe ra ḓa ri khou zwi amba zwine zwa itisa uri maswole none a dzhenelele a tshi khou ita uri muvhuso kana a tshi khou ita uri vharangaphanḓa vha songo ya phanḓa musi vha tshi khou dzhia zwishumiswa kana vha tshi khou dzhia dzi resources dzine dza vha kha mashango eneyo. Vho Dokotela, mbuso yo fhedzisela nga u shaya tshifhinga, vha vhona u nga ri izwi maga a dzhiwa nga AU a ndi tou ri u rwa nga thuba nga AU ha haya mashango, vha vhona u nga ri zwi nga ḓisa uri hu vhe na tshanduko na, kana zwi nga shandukisa nyimele? Ri khou wana tshiimo tsha mashango manzhi a Afrika tshi tshi konḓa vhukuma. Kha ri sedze kha AU yone ine, ri nga sedza hafhu na kha dzi community, ra ri khou amba nga mafhungo a ECOWAS, zwi a vha konḓela vhukuma. Ri a wana uri arali ri tshi sedza Niger, ri tshi sedza na Gabon, ri sedzavho na maṅwe mashango e a ḓo wela fhasi ya muvhuso wa maswole, ri a wana uri mashango a guṱe AU i a konḓeliwa vhukuma. Ri a wana uri yo ita uri hu vhe na dzi sanction. Pfarelo Vho Dokotela, hu tou nga tshifhinga tsho no shavha zwa zwino, fhedzi ra khou tama uri ri vhe na nyambedzano na vhone, ri i lafhise, fhedzi tshifhinga tsho no ṱuwa, vhe vhusiku havhuḓi. Ri tshi khou dzhena kha zwa mitambo, ndugiselo dza thimu ya lushaka ya rugby ya fhano Afrika Tshipembe, dzi Springboks dza u tsireledza tshiphuga tsha ḽifhasi dzo dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela. Thimu iyi i khou ḓo dzhena kha vhege ya u fhedzisela phanḓa musi mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby i tshi takutshedza ngei France, hune vha ḓo vula nga u tamba na shango ḽa Scotland vhege i ḓaho nga Sondaha. Mabokoboko vha khou ṱoḓa u vha shango ḽa vhuvhili ḽe ḽa kona u tsireledza tshiphuga tsha ḽifhasi khathihi na u thuba tshiphuga itshi lwa vhuṋa. Dzi Springboks dzo vha dzi tshi khou amba maana o tsireledza vhugwena ḽifhasi kha miṅwaha miṋa yo fhiraho, izwi zwi khou ḓi itwa gambani yadzo ngei Corsica. We had a really good week here in Corsica. And obviously the main reason for us coming here is we're in the Mediterranean and we get used to the conditions and the humidity, which is similar, I would say, probably to Durban. There was probably two parts to this week, and the first one was it's our last, can I say, top up for in terms from a conditioning point of view before we go into the World Cup, and there will be small little breaks within the World Cup, but this was a nice week that we could have some solid conditioning work done. And then obviously with one eye on Scotland and getting
the majority of our stuff done and ready for Scotland. The Springboks kudzhena kha mitambo ya tournament ya chiphuga cha lifhasi dzi tshi khou bvofhenya shango la New Zealand nga rekhodo yavhuḓi. If you look at the World Cup, we've spoken about how close the World Cup is, the contenders of the World Cup, and a lot of teams that are probably going to be in a position to win the World Cup, and believe they can win the World Cup. So I think in terms of that, I think it's going to be probably the most tightly contested World Cup, I think, in the history. We always know that we're going to come into this World Cup as the defending world champions, and I mean that's something we can't hide away from, and you can't shrug that tag off. It is what it is. We are the current world champions, and we will have to bear that, and we are comfortable with that because it is what it is. Ulendo lotsereza vhugwena lifhasi lwa dzi box kha tournament iyi lukuthoma zwino musi dzikati na ndukiselo dza mutambo wa thoma na shango la Scotland nga ḽa 10 ḽa Khubvumedzi. Yo tshimbila ngeni nḓila mbekanyamushumo ya Maambiwa kha ṅwedzi muswa na khalaṅwaha ntswa ine ya vho ri ḓo ri khou vhona mivhala minzhi ali. Ndi zwone Tshandu, hei khalaṅwaha i takadzela uri ri tsini no dzhena kha tshilimo. Hei phepho ro i pfa Tshandu. Zwine zwa amba zwori nga musumbuluwo ri khou ḓo ro ambara zwo bambela noni kha fhedzi vha songo anga uri ri khou dovha hafhu ra vha vhuyela na mafhungo fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa nga musumbuluwo u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi nga madekwana vha vhe na vhusiku havhuḓi. Nda.